Hei hi kas fani Aizawl ani Chanchinthar achir tu silin sang puya. MNF party chon saski sumcheng viable chazan hi somthum pathum la noi somthum pakhat man lova kir le chungchang amo phurtu finance sang tu chief minister chon mi puin hen angai dam dil ngei se anti MZP chon MPSC nuaya Mizoram Combined Competitive Examination ne ACF nalak dan chui tura ruat inquiry officer reports on pom thailo ti an soi Central Bureau of Investigation chon Russia sipai matong amtura India mi shala sum do na thu boya mi palian man Air India thok cabin crew telung ornalan tira damlo sonama arwala cholan la kawangin Air India thona thok tur somriat chuang thul ani MNF party chon saski nuaya mason na rural simna tur cheng viable ni somthum pathum le noi somthum pakhat man nova kir le chu Mizoram state dami puite tana chana na satakani a amo phurtu finance sang tu chief minister chu mi puin angai dam dil nge se anti when MNF MLA ten Aizawl press ka pachan chu mi te an komna Mizoram Legislative Assembly Leader of Opposition Pulasana Maralte chuan ZPM sarkar chu saski sum tilaps tu an ni thosoya ZPM sarkar chon saski sum chu pechuak mailovin aswa sam chu anathu takleti soin hemi chungchang Mizoram salar sapnena anthlen don ba ka atulangin sarkar la pilama po bozui zel antum thu soi ani Kini MNF Legislature Party te hian constructive opposition ni kan tuma athayang anga soka thopui kan tumani kan tia kan soi thina kha kan din na alan ni renga voin ni apo heng thil hi a khen lo da turata na house kan soi le kan awle sarkar po heti hen ka ru kan ti ngoi lai po ang kal pui lo wanga Mizoram torna lo theng ta hi apoi kan ti he ti kha kan soi ma sak ni te se Pulasana Maralte chon tun thani thuma chief minister plol do man press conference ne ya Zorami puite ma thudik tok lo cheng tekena sweti a Chief Minister in MNF sarkar lai kum sani somni pathni tanga sani somni pathuma saski part 1 sum cheng viable son zanhi laps anga soi chu thudik lo ni ti a MNF sarkar noi saski sum andon manga na tho ani nuwa andon cheng viable zali somruka tangin viable zanhi somruk velan hongbanga chu model code of conduct na phuar zuita ka wangin khoiche dovina omani ati MNF ZPM sarkar zuita in sarkar ma sign dan angkha pa PWD register contractor te chu na thok khlei thelovin an siama Saski man dan tu sang dan jam te zom tu lovin he sumi ZPM sarkar chon akol tang luitata he wang hian an sum don le tur sang son to sa cheng noi zani somthum pathum vel chu alepsta ani ati pulal chanda maral te chuan ZPM sarkar nuwa contractor nalo thok to te na chu chen sak tuma inorna ana a ani nor chung po arei ti soin heti line chief minister chuan contractor work order nei to te anti boilo ti tlat ani ti a Mizoram sarkar in thak china contractor te sarkar ma sign na apeka inchu sak om ngai hriat ani lova he kalphung thari amak hle ani ti bok he thil chungchang hin PWD officer te po an khung e thak hle ani ati voina Aizawl press ka pa MNF legislature party ten chanchum miten komna huna hiam MNF MLA soman telvek ani hetilan BJP Mizoram chu Mizoram mi puiten kalphung thar mu be sein ZPM party an thlangtlinga nimasela kalphung thar zuar tu ten ahlui ti dan anen ton le thon yen ti a mi pui zalo na le mi pui bum na cheng tak nia an ngai ti voin khan thu chu an siam BJP chon ZPM party te kalmang in hian mi puin an be sei kalphung thar mu tur omlo hle a ZPM party officer minister ten departmental work te po party mi te pek chu party dang ti dan ani ve tho wangim anti ve tho tur ani thu an sei tamai chu point ti a he hian mi pui sarkar ni lo party sarkar tho ani zia ti chiang tu ni a tun sarkar apo departmental work hian pongsol atok vele ngei don ani ti achiang leya BJP Mizoram chon nga yanti Mizoram mi pui hian MNF le congress an hnol na chan chu kalphung thar thazok mi pui sarkar an be sei wang chawani a in thandona chief minister chon MNF le congress te ti ang anti velo tur thu mi pui te hna ring takin asoya sarkar to te ti dan ang tho anti ve du awang hian kalphung thar hi ataka Mizoram in amor arin om talo leya Mizoram puite zalo takin an bumaniti Mizoram puite ashatu ani mekani anti Zo reunification organization Zoro chuan voin khan chief minister Purul do machopisa komin India sarkar in India le Burma ramri hunga tum chungchang le free movement regime FMR hi atum chungchang an soi puya chief minister chuan India le Burma ramri hunga ni lonan le zalen taka in kalpona dan free movement regime hi ani lonan prime minister te union home minister te le sarkar lai puithine tu te sang a soi pui to thosoya Mizoram bika ramri hunglo tu le zalen taka in kalpona dan free movement regime FMR hi blo turin ngen to ti a Mizoram bika hian central zone ma alag lo mai porin omaniati Zoro chon India sarkar in India le Burma border hung atum le free movement regime thi atum du lo lan ti nan tun thani sampur khian zo khatha le va phai muna
peaceful rally nei tur chungchang po chief minister hian soi puya peaceful rally nei chu chief minister chon thati a kong sang sanga chantan anga ya kilten changa be ho ngai ne ti zoro choni sombrokian India le Burma border hung le free movement regime thia tum du lo lan tin an peaceful rally zoko thar le va phai nen tuma ro man akal pui mek ani tuichong bel to MLA purasik mohan chakma tuna chakma autonomous district council CM ni mek chon MLA le MDC nuna dan ang thapin achel kop thei ti voin khan governor hari babu kampatiana ti chiang hemi chungchanga voina governor thu chu chuan purasik mohan chakman MDC le CM ani na ban san o wangin dana bo chetia porem chakma la ka complaint thelu chu azir chen thu tar langa purasik mohan chakma hian MLA le MDC ba ka CADC CEM achel chungchanga hian India dan pui hnuaya an mani kai hnoi dan te sep sang sang te bo chiat ane lo ani ti a hemi wang hian ani na atanga disqualify na santur omlovani ati Horticulture Minister Professor Ni Loman Win Khan sai rang le leng pu department warehouse sang sang atlo a Professor Ni Loman chon ZPM policy tamjok chu horticulture department kota omti soin sarkar hian hun sang sanga warehouse te go down engmazat aneya heng te tangkai zo ka mandan an ngai to chhozela department dang ne na tangkopin thlai thar che khol nan te po mandan ngai to chhozela ne ti Mizoram thingle mau te chotang kai dan tur an ngai to ti soibokin Mizoram mau te chu quality thatak ani a mau manghen thil dam taka siam chu theya mei holmai ba ka furniture thatak tak rampona thon chu thei khopa tha asiam theya thalai na zong mek te le hetilama tele nei thatak tak te tan ko le eng zel don ani ti bok Mizo Zulai Pol MZP chun MPSC hnuaya Mizoram Combined Competitive Examination ne SCF nalak dan chui tura ruat inquiry officer report chu an pom theilo ti an soi MZP chun hethila felhel omnia an hmu hemia wanga MPSC chairman bang tura anno phut hial to hnuwa inquiry officer report chu voin thlangin MZP hi tir ani lo hrim hrim ani an ti a report hi chief minister press conference atangin MZP chun a hrewe chawa tuna RTI mangin an deal mek chawani an ti Duna report siam tu le chui tu IS officer pension chuan MPSC hun rei tak loen kol to tu ani awangin MPSC mol pholuna turin thutlukna asiam tamai MT hi MZP zona ni anti diglo thelo in ngai MPSC nalak dan hi MZP chuan hrethiam harati hlet an soya na sang berlak na answer paper le mark tabulation correcting fluid man ani chungin ti sol an nei lo chu MZP chuan makati anti du sak zong te ti tlin theina kong ka zau tak system MPSC na manga a him lo ani anti MZP chun SCF nalak exam vek to hnu answer paper endik lo tur ti chungchang chu inquiry officer hian achui telo al shadu ti an soya department recruitment rules ang nilowa exam conduct tu MPSC chuan mo phuna la in exam to hnu answer paper hi endik tang nge se du thlai na zong mek te invoice na ti thon no se du ani anti Chanchinthar hi Akashvani Aizawl tanga pon ani Central Bureau of Investigation CBI chuan research pai hmatong om tura India mi shala sum don na thu boy ami pali aman CBI de chuan ram chunga mihring hmanga sum don na len tak kalpui mek an man chu thu soin thalai tam tak chu rampona na tha tak tok tara sum don ata na manan ni ati hemi thu boy nam hne pu mi pani Kerala cheng le mitang pani Mumbai chengte an man thuan soi ani CBI chuan hetianga mihring hmanga sum don hei pol angin kalphung hne tak neya kalpuyani ti soin India mi tam tak chu social media le an local agent kal tangin lo tha nei thei anga bumin Russia an thon lu da ti hetianga India mi an thon te hi Russia hin indo tur lo cherni in Russia le Ukraine in dona an du lo chungin ral hmatong om tura da an ni thi na ti hetianga mishinga sum dona kalpui thu boy hen private visa farm le an agent la ka thu boy zialu ani bok Air India thok cabin crew te lung nolan tira damlo chonama arula cholan la kawangin Air India thona thok tur somre chong thulani Air India thupong tu soidanin cabin crew member te hem thiam thu soin thona thok tur ti khailak ani chupoin ti thu soya Kerala choni Zanatang Khan International Airport palia cabin crew te arula cholan la kawang hian thona thok ya khailak to ani thil thleng shelok lo khozin tam takin harsan an tok meka mithen khachu an na chom tur ahun taka anilan thei don owangin na chan thei din muna anding nia thu don ani Chanchinthar serti topna na tlang pui MNF party chon saski sum cheng vibrations ni somthum pathum le noi somthum pakat manova kirle chungchanga amo phurtu finance sangtu chief minister chon ni puina na ngai tam dil nge se anti MZP chon MPSC hnoya Mizoram Combined Competitive Examination ne SCF nalak dan chui tura ruat inquiry officer report chu an pom theilo ti an soi Central Bureau of Investigation chon research pai hmatong om tura India mi hlela sum don na thu boya mi pali man Air India thok cabin crew telung ol nolan tira damlo chonama arwala
cholan la ka wangin Air India thona thok tur somlet chuang thul ani chuti zong chu Chanchinthar kan puan thei chu ani